Yes, ngira ngo nababwiye mbere yuko nkuraho igisuko rero nagira ngo mbabwire ngo kwa Ndimbati hari ikibyihishe inyuma nyirabayazana Indimbati umwihariko na ngwino urebe uwo no umwihariko uri hano kukabari kwa Ndimbati. Ese ubwo umuntu utarahagera uri hehe? Igisuko rero ngira ngo mwakibonye kandi cyabavugishije we mukomere Noheri nziza. Hello guys, my people, my brother, ndagusuhuje kandi mwifurije kugubwa neza. Wewe wahisemo gukanda subscribe kuri YouTube channel Olivier Fernandez. Wewe wahisemo kuduha umwanya wawe ni iby'agaciro kandi natwe ntituzahwema kubagezaho amakuru y'imyidagaduro azaba agezweho mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Rezamire kamakuru yacu tuyatangirire mu gihugu cy'u Rwanda. Amazina ye yitwa Uwihoreye Jean Bosco, uzwi nka Ndimbati, ukurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana. Uwihoreye Jean Bosco yatawe muri yombi tariki 10 Werurwe mu mwaka 2022. Uwihoreye Jean Bosco uzwi nka Ndimbati afite imyaka 51 y'amavuko. Ku munsi w'ejo tariki 23 z'ukwa gatatu mu mwaka 2022 nibwo Ndimbati cyangwa se Uwihoreye Jean Bosco yageze imbere y'urukiko. Ndimbati mu rukiko yihakanye ababana ndetse anashinja Murungisabe kumusaba amafaranga miliyoni 2. Umukinnyi wa filimi nyarwanda uzwi nka Ndimbati uherutse gufungwa ashinjwa gufata ku ngufu umukobwa utujuje imyaka. Nako ibintu bitaba byoroshye na gato, aho Uwihoreye Jean Bosco agira ati Murungisabe yansabye miliyoni 2 kugira ngo adashyira hanze ikiganiro yari yakoranye n'umukobwa. Uwihoreye Jean Bosco uzwi nka Ndimbati ushinjwa gufata ku ngufu umukobwa utujuje imyaka y'ubukure ndetse akanamutera inda hari ku munsi w'ejo tariki 23 z'ukwa gatatu mu mwaka 2022 yageze imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge. Uwihoreye Jean Bosco uzwi nka Ndimbati mu rukiko yihakanye abana bivugwa ko yabyaranye n'umukobwa, bivugwa ko yaryamanye na Ndimbati. Avuga ko abo bana ari ab'umushoferi witwa Paul Ndimbati. Rwose ubona ko abana yaje kubihakana ku mugaragaro, ahubwo akavuga yuko aba bana ari ab'umushoferi witwa Paul, akavuga yuko aba bana atarabe. Ubona ko ibintu bikomeje kutoroha cyane. Uwihoreye Jean Bosco uzwi nka Ndimbati kandi yavuze ko uwo mukobwa baryamanye nk'izindi ndaya ndetse akanamwishyura. Gusa ibi bitandukanye n'ibyo uyu mukobwa yari yatangaje mu binyamakuru, aho yavugaga ko Ndimbati yamubeshye kuzamushyira muri filimi akamusambanya. Rezami nk'uko kandi bikeshwa umunyamakuru Samuel Bakre usanzwe akora inkuru zicukumbuye, yagize ati Ndimbati yabwiye urukiko ko uwitwa Murungisabe ukora ku Isimbi TV yamwatse amafaranga ngo adatangaza inkuru yuko yaryamanye n'umukobwa utujuje imyaka y'ubukure. Ndimbati cyangwa se Uwihoreye Jean Bosco yagize ati Murungisabe yansabye miliyoni 2 ngo atanshyira hanze, nyamwimye ubundi asohora ikiganiro kirimo inkuru ivuga ko naryamanye n'umukobwa utujuje imyaka. Rezami, impamvu twagarutse kuri iyi nkuru nuko Ndimbati ari umwe mu bagabo bakomeye muri industry cyangwa se umwe mu bastari dufite hano mu gihugu cy'u Rwanda. Twe turi the best choice tukugezaho amakuru y'imyidagaduro kandi ibi nabyo ni bimwe mu bigize imyidagaduro. Rezami, ndagushimiye wesemo gukurikirana amakuru kuri YouTube channel Olivier Fernandez, wesemo kuduha umwanya wawe. Uko bizarangira ndetse nuko bizagenda n'ubundi ntabwo tuzatinya kubikugezaho kuko Ndimbati ni kimwe mu byamamare dufite hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ndagushimiye semo kuduha umwanya wawe, ni iby'agaciro kandi komeza udukurikirane, kanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana. Rezami, turabakunda. See you muri inshuti z'akadasohoka. Okay, hari hashize igihe mutavuga, ndavuga bavuga, ariko abatavuga bo bifurije umwaka mushya muhire, Noheri nziza ndetse n'ubunani. Ariko abavuga reka mbahe icyo kuvuga, muvuga ibiri ku mutwe hato mutaza kuzanamo n'ibyinda n'ibyiki.
Ndimbati arasutse. Umwaka mushya muhire mwese. Reba igisoko we kwa Ndimbati.